everyone, so we're here at the Basak Lapu-lapu gym and we're here with the KONKA members. Ano kayo meaning sa KONKA? Kababayan sa upon na nagkahigaw sa alam sa kalambuan. Okay, so I'm gonna taste all the food here and pwede po may mag-take home to rin. Ako basket rito. So, aligre kay may dere. So, I'm gonna taste them now. Unya, balik na ko video sa laing cluster. Okay, bye guys! Trainings, meetings, sometimes coachings from our mentors, Mamika Mission. I don't forget the lesson. Learn, earn, see, and ang kanyang pagsigaran na ito, ato ni Mamika kung unsay nahimo sa kababayan, even sa pandemya na pagkilabot karon. Kaya sa kita na lisod kayo ang pagpanabago, so sila din go on kung sa sila mahimo to support ang iyang hasang pinaulit mo na nakikitaon. Miss Jim Glomar, the Lapu-lapu City Historic Resort Princess. Wow! The partner of Mampas Corona Daza in organizing this KONKA. Amazing! Thank you for inviting us. Thank you, thank you, thank you. Thank you for being with us. Thank you. Such an honor. What ni? Sige. Wali mo suka day. Eh pagkalawan man na. Oh, balik ko ha ako sa panuntanan. Ang sa buwan. Balikod sa Shell Street. Wow. Kuan sige tawag gani? Saang? Kani siya bungkawin, kani siya mauni siya sa ani. Okay, gamay ang kawil. Gamay. Ang saang dako. Contact number mo ko. Contact number, order. And then scallop, spicy. Spicy. Tanawa sa mga inyong butter and garlic. Baked scallop. Baked scallops with butter and garlic. Butter and garlic. Ah, napo na siya sili wala. Sili. Spicy. Red bell. Ang number to contact. Walay contact number. Wala na. Asa mo calling card. Asa mo kontak ko ba niya? Asa ko? Ay, dara ay. Wala gigam. Same no? Same no? Dili. Wala. Ah, sige. Wala. Murag na may calling card tanan puro. O basta ko niyo full print niyo. Kay gikuha man ko ng kanan Embutido te. Lara lang mo. Wala to so pin. Asa man? Wala mo ballpen. Wala. Kami na kay ballpen sa mi. Ay, murag na. May worker si mama. Calling card din yun. Kaya na linagbuhat. Butangig appeal para na-contact number ba? Naamag din na sa akong cover din gamit mo. Kana ka wa mo sa ballpen. Ah. Ballpen ka niya. Kana lang. Oh, mutilaw ko ron ako. Tanawon sa ako tanan ha. Para din ako mag-video igtilaw. Dara mo calling card din. Okay, so imong kanimo mango. Mango float sa mango. Ano sa siya? Mango float? Mango ice cream cake. Atsara. Isa pa. Moist cake. So, contact number is kana. Apil na, dire? Lahi na, okay. Anara, lalay. Nana si Ma. If you wish to buy scallops. Scallops ra imo, ma'am? Oh, kanira ko. Okay. Sige. Murag ganan kong tilawan. Gani, kisay ko baligyan eh. Pangay sa mi. Asa number Mo ni? niyo? Contact number ba? Ang dami pala. Gani, usara ni tanan. Okay. Kasi naman ligyan ni danggit. Wala kay number, ate.
Wa kay contact number? Ako ra ma'am, kaya ako may Ay, asa man imong contact number? Sami, utang gini kay ako ng utang. Ang dami pala. 0931. Kaban na kailangan. Santa Rosa. Ulanggo? Dito biya mi itong weekend. Yan ilan ma'am. Kubiyan mo. Ginalayan nga. Nakaadto na ka na before katong nag-farming. Ano mo dalang ba? Pero, Face ginamo. bangay akong number kaya in case na mo order ba? Kana ka 0931. This is cluster 4. Ah, may video na po. Kaya mga pa ba? Di nyuha, oy. Ha? Sabi ning mga Asa man inyong baligya? Kaning lampo, kaning kwan. Lambay. Wait, sa pakita Lambay. lang. Number ni mo, pakita. Kana, if order mo og lambay, o kung sa pa? Dried fish. Dried fish, danggit, ginamos, Pwede no po. any seafood. Seafood. Bisag unsa na seafood. O saang. Kanang isa kun sa Okay. seafood. So unsa may pamaagi mo order nimo? Tagi mo calling ka. Kamoy mo deliver. Asa? Unsaon man ninyo pag hatod? Ang asil. Mag-meet up ras ang asil. Ah, okay. Sige, sige. Thank you. Balik na ba Ana dili ko malkan si ma'am. Ayo ko be anak be. Attorney tarungon oy kay. Morning. Alam mo tilaw na ko oy Ginoo. Hello everyone. So we're here at the Basak Lapu-lapu gym and we're here with the KONKA members. Ano kaya meaning sa KONKA? Kababayan sa upon na nagkahigaw sa alam sa kalambuan. Okay, so I'm gonna taste all the food here and pwede po may mag-take home to rin. Ako basket rito. So, aligre kay Midori. So, I'm gonna taste them now. Unya, balik na ko video sa laing cluster. Okay, bye guys! Okay guys, hello! We're here sa lamisa. Atong tilawan ang mga seafood nila. Naara. So, kato na cluster guys. Puro na to sila seafood dito. So, excited lagi ko magtilaw, no? Ipadadaan di ko nila usa katibuok na crabs. Tanawa akong lamisa, ha? Napuno ni og kanang mga laisyo na mga kaon. Oh. Nay crab. Nay crab, nay dilis, nay danggit. Salamat kayo sa KONKA, no? Daghan kay kog na bring house. Nasa cheese and butter. Presko kaning seafood guys, kay dito ko ni taga isla gyud ang namaligya ani. Scallops. This is buttered scallops with chili, garlic. Lamig timpla. Lamig man din siya budang sili. So guys, if you want to order whatever you saw in the video a while ago, please don't contact the people who are selling this. They are women earning from cooking, selling mga food items. So please do help them out by buying from them, supporting local products. Hello. Hello. Pwede ko mag-dog trap po. Pwede din i-take home. Pwede siguro ma. Parang kaya hanapin ko yung card ma'am. Magkuha ko ha. O, kuha sample. Asa tong picture rin narang cell number. O, mani ma'am. Amo.
unsa man ni siya chicharon sa baboy? Dili ka mushroom. Ah, mushroom chicharon. Oh, niyang karit siya ma'am sa Pag 130 ang number kay kana. May ko calling card anara di klaro ay. Apil ni mo, imuha sa ni turmeric. Oh, dili ma'am sa pahak ni ma'am. Ah, pahak na. Ang kani mushroom. O, ganun ko kanin sampol, ma'am. Pahak. Mushroom chili sauce. Oh, kadira ma'am. Ako kaning card na ma'am. Kuling Di ka pala na ko ko pahak. drop. O, na ko kuling ka sa pahak. Oh, naraga mo. Alahi wala pa. O. Chocolate cookies. Nato cheese. Binangkal, Okay. ma'am. Binang Huwag na ana, lahi ko to na. Lahi kabuan, ma'am. Lahi po na siya. Mubalik ko ha, kay murag daghan na kay ko bit-bit. Kani ma'am. Sige. Di kani ma'am kay lamig ko ni siya ma'am. Suka, Mushroom siya. mushroom, mubalik ko, balikon ko na. Oh. Pwede mo kuha kay nindo to design. Pwede ko mangayo. Kanang bagay na ako na design. Kana pink. Ayaw lang na orange katong sky blue ay namili jud ko guys. Kani, okay kayo kay lindo to color. Ayun pa. Okay na siya. Nahug jud ati. Okay ra. Haha. Ay, apila ni Ate B kani. Kaning yellow. Okay na, ana. Okay na. Di mo amam oy. Ay, kani apila ni ang gray. Hindi, namili na jud ko guys. Okay na natin para ilaha po luban. Okay. Pat. Thank you. Oh, na ko'y new mask, guys. Thank you to KONKA face mask. Kung saan niya siya na-cluster? Doctor. One, barangay. Barangay Puso. Barangay Pusok si ate. Ano mo name? Edita Labra. Edita? Labra. Labra? Oo. Okay, and 20 pesos na yung face mask ni ate. Mo ni ang number na inyong kontakon if mo-order mo. Thank you kay ate. Nana ko pang rampa na face mask. Salamat. There's ice cream. Oh, nangita mo dirty ice cream na adere. You can contact this number. Go baby. Cheese roll. Duha na sila ka seller ana. Wa pa jud ko katilaw ana. Ikaw man. Oh, mukuha ko ron. Contact number. Maayo kay inyong sticker na nay contact number. Yes, ma'am. Pilawin. Mahal na natin. Oh, pilawin na. Kanding, sinigang, papaitan. Mo ni ako na nakuha ganun. Ay. Hello. Dugay-dugay na kita nagkita da. Sweet and sour. Kumba. Cordon bleu. Saang, napot sila yung saang and Calderet Kongkareta. Okay. Tilaw ta guys. Atong grupo sa kababayan as I have said earlier, support ni sa ilaha na hopefully the upunganon will be supporting them like ang mga offices, if they get to order some food, adjust naman sa pricing without sacrificing the quality ang atong grupo sa kababayan. Other than that, kanang some of these mga tourism, ecotourism areas, they do supply food. Like the one in the island, ang kanina grupo na to are the Island 1. They supply food sa mga lugar, ecotourism area. So with this, gibalik na to, we revive, and then, some of them has been doing their business already. But as a whole group, which was incorporated as July 1, 2011, atong gi-revive na all of them is there, niya ang ilang
effort, ang tanan nila nga effort dedicate on this, ang ilang business, and the oneness of the group is there. Because of the pandemic, for sure, affected ang ilahang capital. So, gusto nila mag-start out of balik. Yeah. Anyway, kani sila on its own per barangay. Kay kada barangay, doon naman yung presidente. Doon na naman na sila yung savings actually. Naana sila yung na-save. The We have biggest financial status as of now is cash in bank is 4,079,000. 4,079,000. So, okay pa maagi natin like ako sa mag-intern ko o doon ko, ang grupo o doon sa KONKA. Yes. We are mag-add me of 3% interest until payment. Tigit qualification. Inanglan, kung unsa ang itudlo nimo, imo i-absorb. Nga makatabang sa imo family. Aside sa kaning inyong adjustment sa deliver sa kadang pandemic, gusto ba yung ibang para ma-India po ang pandemic Speaking pandemic, na nanahit ni o Christmas. Kapilas yung product line? Yeah, line ko. Okay, kaya ang pelmi ko is the wait. Makula ka po Almost 15,000 ang ilang order. so, ang nakinuan ang KONKA. Yes. Through bahak na mga sabon. Well, Gusto pa yung mga plano, ma'am. in the future, I hope na mo expand me not only in Lapu-lapu. Para makatabang me not only in Lapu-lapu but within the provinces. Unsa gi impact sa KONKA ma'am inani nga pandemic ang kana bang murag daghang na dislocated ka mga trabahante within the families nga dunay KONKA members, how did it help them? Psychologically, kabalo sila nga nami group chat ay we don't have page pero nami group chat every day ban matulog na lang na apan ang istorya kami. Financially ma'am, Financially we have kung manguam sila kay naa sila ay cater we cater. Hey guys, so nanato sa balay and we will try to check what we got from the KONKA Fair, Barrio Fiesta. So natay daghan kay meat rolls, no? Usa jud ka box. I don't know how many pieces there are, but if you want to contact KONKA para sa ilang meat roll, pork meat roll, you can contact this number here, 0905 210 2740. Di siya klaro, okay. So that's the contact number for the bakery that sells freshly baked pork meat roll. And we also have a bottle of Nayabu. Nayabu na Bez Acre. Here you go. It's a big bottle of suka. Akong giputos kay Nayabu siya actually. All natural produce coconut vinegar. And the phone number you need to contact. Nagisa! Okay. 0932, sukuan ko yan. Here you go. Nagisi na siya. 0932-5255-737. Okay? That's KONKA's number for Bez Acre coconut vinegar. And we also have detergent soap powder. This is 50 pesos only. Daghan na kay siya. Phone number you need to contact is this. Sorry if you cannot see it. It's 0923-5957-845. And we also have, so gipadad-an ta nila og kamote cheese rolls. We also have buchi. And we also have from KONKA na akong sobra na lechon na we have lumpia,
fresh lumpia, and daghan kay ko gidad, guys, actually. And they also gave me 40 pesos worth of buwad bulinaw. This is from the island of Olango, guys. And we also have danggit. Wala man niya indicate ang price. I think, if I remember it right, 40 pesos po nilang danggit. And this is also from Olango. And gipadadon jud ta nila og kuan, guys. Sunlutan. Sunggutan. I don't know what the sunggutan man guro. 50 pesos worth of bat ganisha kanang sea cucumber. 0918-788-9562. So if mapalit mo ani, you contact that number. And we also have another seller selling kamote cheese roll. Moni 0918-788-9562. And we have here also embutido, da kompleto na among sudan, guys. And we also the most epic jud na shock gid ko paghatag niya. You know what it is? Gatagan kog lambay. Wag gud siya kaduduwag hatag nako. Thank you kayo, ate, no? I think Ate Edith Tosia from Olango Island. She gave me one crab, a huge crab. This is from Olango Island as well. So, ang iyang phone number is, so if you want to order, guys, seafoods, like mga octopus, squid, mga scallops, any seafood. I think she's from Kaubian. You can call Myrna Uy. Phone number is 0931-340-4246. If you want fresh seafood from Kaubian Island, you can contact that phone number. They can deliver the seafood to Angasil Port. That is near Movenpick, right? So ang port for Olango Island, they can send it there. So from there, you can just have it grab food or Food Panda delivered. Thank you so much, Ate Myrna. Gipadadaan ko nimo dako na lambay. What else do we have? So we actually have another plastic full of goodies here from KONKA. Kalma sa guys, kay na-stress ko sa kadaghan. I'm actually sharing this, dili ko selfish. I'm gonna be sharing this to our neighbors. So, we have putu cheese. So, if you want to order putu cheese from KONKA, you can order this from 0933-427-4499. Putu cheese from KONKA. And we also have next, wow, binangkal, 7 pesos per piece. Nara, daghan kayo sila gipadayami namo, guys. Contact number, look for Aga Layagin, 0917-625-5930. Here. Di siya klaro good sa if yan na, yung number. So, that's binangkal from KONKA. Thank you so much, guys. Ubay-ubay inyong grasya sa amo karong adlaw. I hope, wala ko nakakuha sa cheesecake, sa espasol. It actually won the best dessert. So, maybe soon. Doon naman to diri ilaha. Binangkal also, another seller is selling binangkal in this container. 0933-427-4499 if you want to order binangkal in a plastic case. And then next, we also have chicharon, mushroom chicharon from Gracie's Mushroom Heaven. Here you go. So, pamukatilaw og chicharon na mushroom, you can contact
0933-427-4499. From KONKA. So guys, daghan kayo baligya ang mga ladies from KONKA. No, they're all entrepreneurs, mothers, selling in order to help their family survive, especially this pandemic. So, nanay's balikutsa. Kani, I remember this from my childhood. Baligya ani sa una, I think, piso niya, dako to. This is, if you want to buy balikutsa, this is sugar, and coconut, I believe. 0912-892-7472 or Globe is 0915-725-4884. That is for the balikutsa. We also have masks here. Wala ko kapangayo sa number ni ate, but I have it in the video. She gave me 5 floral masks. Thank you so much, ate. Naka-restock na ko og facial mask to use when I get out of the house. So, tag 20 pesos na niyang usa ni guys. And the designs are so lovely. There are plains, there are florals. So, 20 pesos na guys. If you want to purchase there, I'll try to check the other footages because naa dito ang number. And wag gid ko na pa okay guys. Nagkuha gid ko og pot holder. I don't know how much this is because wala gabantay ganina sa ilang stall. But nikuha ko og trapusad. So they also sell trapo, mga pot holder pack. Oh, gamit na yun. Alright, last on the plastic is mushroom chili sauce worth 90 pesos from KONKA still, of course. Same seller sa Mushroom Heaven na chicharon. So, contact 0933-427-4499 if you want to purchase this mushroom chili garlic paste. Right? So, mauto siya tanan akong nada sa amoa. Thank you so much, KONKA. Thank you so much, Congresswoman Paz Radaza and team for inviting bloggers like me to join the event today. And I hope you guys support KONKA as well so that they can continue to support their families. If you like this video, banha ng iro. Like this video please if you want to show your support. Ask questions in the comment section and don't forget to subscribe to show your support to my channel and tap on the notification bell so that you'll be aware of new uploads. Thanks so much for watching this video, lovies. I hope to see you in my next vlog. Bye, take care.